Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25. Di kay nga rod agululbudan. Ti pudno laeng ti ibaga ti tunggal maysa iti kabsat na iti pammati. Takamkameng kayo amin ti bagi ni Kristo. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya mo ti pasidamanen kada kami? Nateng, unay kamutten lakay. Agan anos tayo kadi bakit? Agsida tayo iti naimas inton makasweldo. Di ka pay lang amin agbirok iti sabali at trabahom. Nagbasit ti sweldom di ta trabahom. Ur-urayak lang ti promotion ko. Sayang, nag-resign ak. Nabayag apanawan nga inur-uray ko ti promotion ko. Kaanon tupay ama pasamak dayta. Dumakdakkelan dagiti ubing. Kasanon tulaangan ti panagadalda. Nukas talat takabasit ti sweldom. Ala, luto mo tinsangpat ko. Nasustansya tinatang. Hay, awan manin ti bagas. Awan pa yan karga ti ref tayo. Kaibibos na da itabagas tayo. Kunak ngamin kin ni Arnel agumatang laangan iti may sa akaban. Taado tayo amangan. Katawan siguro ti kwarta na nga igatang namut iti may sa kaban. Ay, makauma ti kastoy apanagbiag. Ay, si kakit di mat. Nakaan-anos kung nagsingpat ti asawam. Mauma kakit din. Ay nananang, jak kayat ti maawawanan iti kwarta. Ay katadan tulat taa. Saan ka di arumaniklamo akasta? Iyan anay mo, no anya ti adda. Nagnag na dagiti ubing anapan nagiskwela. Taawan met maitid ko akwartada. Kaano aya ti sweldo mi ngamin? Ay na, makalawas pa'y ti palabsen, sakbay ti swelduyo. Agan anos da tadandaniak mo tin agsweldo. Katsika, anya nga iti pamasahim asumrek iti trabahom. Agbisikleta ak. Anya, ay sus, nakababain. Agbisikleta ka kat naka-uniform ka. Anya laangan ti maibagadag iti tattao ang makakita kan ka. Bayam latan anya ti bagada. Ti panunutem, nasaya at ka tao. Dayta, tinapatag. Madge, mabitlaang. Oh, si Kamit Kayam, sa dino tinagkapuam. Napanak nagsingir ka dagiti nakautang kanya. Ay na, talaga amayat dayta negosyo man niya. Bumakbak ng kansamot ten. Adamat basit. O anya, mangala ka? Manuti ka sa pulam. Ay, nagrigat mat ngamin tagbayad. No siyak ti pagutangam, basit lang ti porsyento na. Apay ko maaparigatan ka. Bayam, tapanunutak may. O sige, i-text mo lang no manuti ka sa pulam. Wen, sige. Kung naktumot kan ka, agsida tayo iti naimas, iti ka nito ang makasweldo ak. Italaang mo. Kasta talaga Inton bigat, awan manen. Agsidatay tumanen iti puro naten. Diyan nyawat ko kun ka akwarta Karaman ijayan ti pagbayad ti kuryente. Diyan nga ibagbagaken ka apag pa-internet tayo. Maudi pa'y lang Saan mo't anapatagunay dayta? Ay na, anya asaan anapatag. Kasapulan dagiti anak ta ti internet. Tapno makapag-research da. Amok. Awan nga rod pa'y budget. Hay, nagrigat ti awan internet na. Sinukatan manen dagiti kaaruba ti password da. Tanaaman da amakiin internet tayo kadakwada. Madge! Adakon! Nay, adda ka mo't balasang ko. Wala na. Ni Marge ngay. Adda ija unag. Pumunag ka di tabalay. Nag-text ngamin. Nga umayak ita dito balayo. Itay nakapay nga rod apad padaanan. Kasta ka din, Ana? Umanagak nga rodan di tabalayo. O anya,
Umutang ka kanya? Di mo pigsaan. Amangan lumangag na kaninanang ko. Adda di tarwar ni nanang mo. Madamang agkarkaraid. Saan na amangag ti pagtungtungtungan ta? Dakasamot ti porsyento ti pautang mo. Ay na, kinunakmatan. Agayam ta. Iso abasit lang ti porsyento para kan ka. Sa bagay matkit di Anya ti kayat mo apanagsingir ko kan ka. Linawas, wano binulan. Nasken asaan amaamuan ti asino man anak kautangakan ka, nang runakin nila kay ko. Apay, ibagam ayang amin. Awan ti sabali amakaam mo, no saan laang adata. Sige, i-text ko laangan no kaano nga umay naksingiran, tapno maira na asisyak laang ti tao dito'y balay, ha? Ay kat, day talagayam. Nalakaak laang matakasarsarita kat. Apay, anya ti umay imbaga kang kaniana dito'y balay. Awan nanang, imayla na kiinistorya. Saan ayang agpapautang day di agayam mo? Siguro Jakmat damdamagan day takan ko na. Ay, saan ka nga umututang kan kwa na? Saan anasaya at nga ugali day ta? Kan maday ti ugali day di agayam mo. Ni, nakadamagan nyo manan iti day tananang. Pudno day ta nadamag ko. Saan laang at chismes? Anya aya day ta nadamag yung. Kat no impungot-pungot na kano di pinautangan na, ta saan anakabayad kan kwa na? Ay nananang, saan ang maaramid ni Ana day na? Nagsaya at di tao. Manang nga asi. Apay, asaan ka mamate? Kat no nagado ti mangibagbaga, asaan anasaya at ti ugali day di babae? Ay nananang, saan kayo ngamin ang makikakaaruba? Nagado dagiti chismosa dito lugar tayo. Agyan kayo laangan dito nagtibalay ng agbuya iti TV. Diyak lang maanusan day tang aramidon. Ita, kumpurmi latta ditan ti madamdamag yu at chismis, asaan matapod no. Ay, wan gayam nanang, agluto kayon to inton madamdama ta medyo mamalumanak nga agawid. Apay, sa dinaw ti papanam. At dalamapan ko asikasun ijay ili. Ay, anya ti kayat yu apang rabyan tayo. Adda igatang mau. Agdamaga kaya no awan igatang ko. Siyempre, adda kwarta ka. Nanang, napuno mo ti ref tayo. Word, napan nag-grocery ni bakit mau. Adda pa'y may sakaban na bagas dito ya. Ginatang na amin, akasapulan tayo dito'y balay. Apay manay ayo ti inted ko akwarta kan kwa na? Diyak mo Kat no gimatang pa itinaimas asidaan tayaw, iso na ito'y lutlutwak ita. Ayan nga ni Marge. Remwar mo't itay na isangput na dagita ginatgatang na. Intugot na ni JB. Sa dino nga tatinapananda kita aginaaya. Mami, thank you dito'y ginatang wa cellphone ko. Amok ngamin anabayag mo na kaya ti maadaan iti baro a cellphone. Uray baro ti cellphone ko. Nuawan mo lang internet ije balay. Ay na anak ko, maadaan tayon ton iti internet. Ha? Talaga, Mami? Wen, saan tayon ang makiin internet iti kaaruba? Ay na, yehey! Ay na, nagmayatan. Tangay nagatang tan ti cellphone na kayat mo, agawitan. Magmagnata ka di. Saan na? Nagkunakan ka magmagnata. Agtaksita. Ha? Uy, adu talaga ti kwartam ita, Mami. Inted siguro na daddy niya. Anya dyan nakita nga indulin mo iti drawer ti cabinet. Adayaman. Ada nakita at inulbekam. Inlak mo pa'y, kat di mo mo't aramidon iti dayta. Ay naawan, maturo ka kitin. Ingkatangan mo't gayam ni GB iti cellphone na. Gaputasi ka, di mo pa'y maigatangan di anak mo, kat uray laag sang-sangit amang ibagbaga. Adu pa iti grinoserim. Ingkatangan ni GB iti cellphone. Nangalam nga iti kwartam. Maturo ka kitin. Damag kala adamag. Makabannog ka asungbatan. Ala, maturok tan. Hello, Nanang. Adak dito ili. Apay aya. At dapat dito'y dagiti agi-deliver ka no iti inordar mo nga appliances.
Apay, adaya ginatang mo a washing machine. Una nang, impa-deliver ko dita balay. Nangalaang nga iting gatang mo. Ay na, saan kayo ka din nga agdamag pay? Pirmaan nyo latan no adanas kan a pirmaan nyo dita. Tainton madamdama akpay nga agawid. Anya ayatyar aramidom dita ile. Ay nananang, adaak dito'y parlor. Agpapapintasak mo't Agawid ak inton madamdama, apaman ama straight to'y buok ko. JB apog, isurumot kanya kun ati password di internet tayaw. Ala ni Lola, saan na pa'y nga mo? Diyak garud masurutan, tadamot number na. Ag internet ka mat, Lola? Ay katun apog. Awagak mo't adag itay kakabsat ko iji abroad. Aduda kayat ko akasarita ka. Busy kayong sa ngaglola Ha? Kuha, Daddy. Adda internet tayo dito'y balay. Anya? Kasano ana addaan tayo iti internet? Ni bakit mo, iso tinagpakonek. Imay damot ingkabit adagos itay. Ala, Daddy. Isurukan ka ti password na. Anyangin nanang, naka-video call yung matlaang dagiti kakabagyan tayo ija abroad. Ay, dawan anak ko. Nagbayag kami ang nagbi-video call. Ala, aguma kayo nga ag-internet. Ni JB, Jayla ag cellphone ng aramidon na. Marge, umay ka man dito eh. Apa, ilakay? Adala damag. Yaman nga tan, ay, ati damagan na. Apay, aya. Nangalam iti kwarta gas-gas tusom kadag ito'y Anya kadag ito'y? Da ito'y internet. Di pinaggatang mo iti washing machine. Kanday ta buok mo. Sa bali pa'y mo ti kulurnan. Imbes ko maamaragsakan ka, kasla makaungot ka pa'y. Di mo aya kayat amagatang ko dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Hangam nangalam nga rod iti kwarta. Day ta ti salsalod sudet. Ay nasumardeng kan nga agdamag-damag. Enjoy yung latan no anya ti adda kada tayo itang. Ay, hanya ay adag ito'y inlista ni Mats a palingkik. Siyakto pa lang amin ang bakit mo ti imbaon na. Nana? Nay, si kamagaya mana. Siguro napangkaman nagsingeran niya. Nana, apay asaan ko ang maawagan ni Marge? Saan na pa'y asungsong batan dagiti text ko kan kuha na? Nay, apay ngay. Di nakpadpadasan aliklikan day di a babae. Tada kasak ang makaungat. Ha? Ada ka di basol kan ka ti anak ko. Tapno amoyo, Nana. Dakkal ti utang na kanyak. Anya? Naglaka a pinautangak. Itatag singirak. Ilang mga nakon. Ay, jak amuday tabalasang ko. Ibagayo kan kuha na, Nana. Awan kabutan ko. No siyak tiluklukwanda, oray gayam ko, jak atrasan. Ay, mano ayati utang daken ka, balasang ko. Dakkel, Nana. Kat dakkel matan ti interes na, tasaan ang nagbaybayad, jay anak yo. Oh, anya ngay apok. Inayabam ka din ni mamem nga umay mangan. Ngun, Lola, saan ka no mabisin? Ay, di namanin kayat timangan. Saan lang arudan anangan itay pamigat? Kan itay pangal daw. Nakalakpay tiri daw ti silidda ka ni Daddy. Saan na kaya ti rumwar? Ay, nasaya at sano ibagakon ka ni dadem. Taison ti makisarita ka ni mamem. Ay na, dakkel gayam ka ti utang ni Marge ka ni Ana agayam na. Ay, kunakon kat. Saan na ngamin na kaya tagpod no kanyak kat? Ita, agsingsingirin ni Ana. Kat nagpangtapay, ano saan ang makabayad ni bakit mo? Di na kanuam mo no anya ti mabalin ng aramidan. Rinugyan na nanang. Nakita ka dagiti impos na iji Facebook. May papan ka ni Marge. Ha? Ay na, kasimot di anak ko. Ita, dinan kaya ti rumwar iti silid na. Agkulkulong latan. Di na kaya't ang makisarita pa iti sabalin. Adon di pagbutbut nga na. Hanggang pangalaan na nga iti pagbayad na iti utang na.
Sigurado adi makulan ti interes na. Jak amo, no kasano ang makabayad. Madandanagan na karudan. Saanan amang mga jasawam. Kasanuta nga'y amatulungan. Marge, bakit? Rumworkan dita si Led. Umay mumut kumaasikaswan na giti anak ta, tamapandag eskwela. Marge, anak ko. Rumwar ka ditan ata umay kamangan. Madandanagan ako na yan. Amang ano ang sakit ka. Di nalata kaya ti sumungbat. Anyan nga'y tinapasama ko na. Nanang, mangpanunot ta itiwagas. Tapno makabayad tayo kani Ana. Pangalaan tayo nga'y itidakkel agatad, anak ko. Nasaya at mat, ta nakipagkita ka kanyak, Arnel. Kunak nooray si kakat ilang mga anak, ta idarum kayon nga agasawa. Saan kumamat akas ta, Ana? Taggagayim tayo. Basta agbayad kayon, ta kwarta ti kasapulak. Pasensya ka pa lang, Ay, awan ti pa si pasensya kanyak. Basta agbayad kayon. Malangarod. Mangipamuspusan kami iti pagbayad mi. Rumbang lang. Tano saan kayo nga agbayad? Dumakkel ti interes na. Umutang-utang kayo. Ngam awan mat gayang pagbayad yo. Kinapudno na, Jack amo da ito nga utang ni Marge kan ka. Saan mi pinagsaritaan da ito eh? Tadi na mo't imbagbaga kanya. Kumusta ni Mami, GB? Saan latarong war dita si Led, Daddy? Saan nga agsasao? Nangan ka din? Nuikan mi iti kanan na. Saan na matakot-kot yan? Ayan ni Lolam. Adda kasarsarita na iti cellphone. Apay, Daddy. Anya ti sakit ni Mami. Agkulkulong matlatan ijay si Led. Kasla adda kabutang na. Ay, nasaya ata simbangpot kan, Arnel. Wala nang. Saan nyo pa'y kadi nakasarita ni Marge? Saan pa'y? Tadi namot kayat ti makisarita. Nakasaritak dagiti kakabsat ko kan kakabagyak iti abroad. Bayadan da kano dya utang ni Marge. Nasayat nga rin no kastana nang. Wen barok, imbagak ngamin ti kasasaad na ita. Kat naasyanda. Ti kumapudno, ti intay laang isawang. Tapno nasaya at lata ti relasyon, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.